svoju obavezu prvenstveno shvatio kao povjerenje prijatelja prema meni, kao jednom dugogodišnjem sudioniku festivala koji je bio nekad poznat po naslovom Karneval Fest, Cavtat Fest i tako dalje. Moja osnovna ideja je bila upravo, a i u potpunosti ostvarena, da ovo bude festival pjesme i druženja. Tako da sam svim izvođačima omogućio da sami biraju svoju pjesmu i tako apsolutno sami snose odgovornost za loše i naravno apsolutne komplimente za dobro. Da bi izbjegao svaku nervozu i bilo što neugodno što smo godinama mi pjevači doživljavali na tim festivalima, nagrada nema niti će ih biti. Jedina nagrada je publika, odnosno jedina nagrada ste vi, koji ja vjerujem da ćete večeras provesti ugodne trenutke gledajući ove prekrasne ljepote Dubrovačke rivijere i ovoga jedinstvenog grada na svijetu, te da ćete provesti ugodne trenutke slušajući ove pjesme, da će vam donekle ispuniti dušu i vjerujem da ćete ih možda već sutra i sami pjevati. Jedna druga ideja koja me vodila, koji su neki festivali već imali pa su je napustili, što je velika šteta, bila je da polako počinjemo otvarati vrata internacionalnom spektaklu, tako da sam ove godine pozvao šarmantnu talijansku zvijezdu Mandy Ligos i poznatu u cijelom svijetu po svojoj pjesmi Comanchero, te da je ona u biti bila početak, a već iduće godine ovaj festival će sigurno prerasti u internacionalni festival u kojem će svjetske zvijezde zajedno sa našim zvijezdama, kojih ima stvarno na vrlo visokom umjetničkom nivou, zajednički napraviti ono što ovaj grad i ovi ljudi zaslužuju.